Онтон бүлі улуғығар бұйыл төт ойыр бағары бәлетенне. 2-10 сыллақтан улуска улахан ойыр бағардара болалар. Салғы бұдығынан кәлер сюжақы бары. Бүгінгі күн тұрғынан бүлі улуғығар төт ойыр бағары бәлетенен тұстақ әпетнестәл жан оннан әхелене көмәтінен тұтатына умыллары үлеті ғытылдан бағардары тоқтап бұттара. Bir bastığı bahar bu pallağına bu bülütten çugas 10 kilometre dağırga ipodrom tağır. Toqtan bar buta billivet paka baharlılik bastığı bahar ol 2 galagata 2 bahar bu pallağına bu örüsün var turar nehelek bidiger qalbaqı den nehelekke. Bu liniyattan toqtan bar buta liniyattan bar but bahar but. Emi bir gününden razı nehelenya taqsan onna bıxıstar diyenler emi razı likvidatsiyalavıttara. Ondan bu 100 bahar bu pallağına hılın ayı bolar lüküşön neheleger emi etingten baran emi umay bataqiri bulan umatan 100 bahar 2 gününden razı likvidasiya bu buta. İyüley bollağına emi Kur'an bu toqtaq Kur'ana qatingdaq onna tığlaq bolu den baharga heraqtaq bolu den bul ringa hılkurduk bolu den habaqalıldı. Әтілі бүтін күрдік бұға барылан бұйыл сайын от онна атыржақ айдарығар аспыт сыллағар өстөгіл улахан бахар болыра сабағалынар. Онан тұстақ тәрілтелер отумылларыға бәлімнен евлетен әрдеттен ұдалылар. Очень сильная активность и грамотность проявили работники ГАУ, лесничества, авиалесохраны, значит, телевидение в первую очередь, которое помогло нам провести агитационную работу, и местное население. Даже в любое время дня и ночи получаю звонки, где видит дым, чувствует пожар или видит его. Вот сейчас городская администрация, значит, делает команду, организовывает для тушения лесных пожаров. Это тоже, то есть это первое выездное, значит, только при обнаружении, тушение в начальной стадии его развития лесного пожара. То есть когда пожар разрастется, когда станет тысячник, вот уж уже будет трудно. Ити күрдік ойыр бахара турар кәмігер умыллары үлетігер олықтақ нәхеленені бәлем боларға, итенне айылғаға сынянар кәмге оту көйхі сәріқтәқтік тұттарға сәрітәлілер. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлі Улуға.